ngasi 91.2 Diamond Radio channel asida ngasi akhina Diamond gi ihan hanba sumlaba Sumang Leela festival ama ka khina mafam sida Diamond gi pangthok sabang sigi nini chamno numiki the Peacemaker Artist Association gi Leela tharoi ahamba gi mahau harba Leela si hoji mi kukhar gi matungda akhina mafam asida miyam da khudol jaga dore aduga Leela si haudringa gi mangoina na khoi gi miyam na thodo hendona khambira film kya da su biro paduga Peacemaker Artist Association gi yam chawba thoda ama lobidana Leela si hek hoba yar padu gi dol ama to hongdana ngasi phawba lengdana lebiriba miyam na thoidona thoidona khambira bai khoi gi artist amani khoi gi Arun miyam na thoidona khambira ngasi studio da Diamond Radio da lengsin bira pose masigi dam khan da thagachari khoi gi ngasi gi Leela si maru role se kari no kumpiri se khoi gi role se khoi gi sayam pokpa masa sing ki marak tagi amani hoi khoi yam lai raba sayon ba mama mapa kaithen polak ta sayol ba matungda masa tara pokpa nupi mari nupa taruk nupa taruk si manungda aina ani suba haiba tare hoi ado ba sigi Leela sigi manung da kumbiri ba role si sana kare haitare pibirik bra role si khoi sana sa matam ni sada feelings kari le masi nungai ba phawi bra haibadi pamjana to masi kamaina kari kari le bigi mate matang haibi masi Leela si aham na pangkhalak pada Leela sigi khoi gi ojaran jining thokjana ibiri ba Leela sida aina ahan bada pajaba matam ni comic khaga sien ba character khak ui ai life ta comic area se thoidok na tawdri hoi phauta adum naturalistic adum babong na nopi ba aduna ta na tongana comic area da amu phak tawjarakti haijaba tare aduna handaki area sida aina sum khanjaba matung isagi character analysis tawr matung sida ojaranji ka tanare adu tawr matung sida khara seriously romda oina dialogue ti dum hairaga seriously adum sumaina tawsi khosi na sumai tanara matungda hauji comic area kitang kakthatlaga adugi serious area romdo ina pusala serious area khara mu pusala yam nungai je khoi gi Diamond Radio na sumai tawdana khoi gi yan han ba sumai na festival am khong Impal da tawriba sinata bida khoina lamdam somda khoi gi Tobal district ta putharaga khoina sumai sinjabase puning da kari phawbi asai asuki bate harauje haibadi Sering harbada Sumang Leela Council na Ningtham Festival aduga State Kala Academy na akhoi gi athoi hentana bagi hantak tu su kui date 20 ga 9 dagi horani aduga akhoi date 13 da tai akhoi gi Sumang la Sanglenda asigi competition da thok da Leela dumakni mafam hojik sana doise competition sida yawgudu Leela sini ngai aduga sumaina khoina pangthok jab Leela sisu yamna puning thogot pi basigi da mota thagachari aduga masigi Leela sigi akhoi gi harau kumai amagum noina launara kanda kari gum matam da akhoi se he masigi thingjan bibagi matang haitare masi pungning da kari habini masi akhoi kari hairu duno yamna nungai tabudi feel phawi haidi sida professional oina akhoi na changjhalurabani na akhoi Leela thingbagi matang si akhoi da yamna sok oiba yam nungai jadaba feel phawi ato to pe state tadi si Sumang Leela se akhoi culture oina akhoi nat omoina akhoi na akhoi Manipur gi culture nat akhoi tradition da akhoi lu tong la aba pot amne ba sida kumai rau oina hena lawsu sum dabra na khale aduga kumai rau budi kumai rau ne aduga hena akhoi sida Sumang Leela sida yauri sida thim mayam yauri sida education da adaidi any kaino khuding magda department gi kaino khuding magda akhoi gi wakhan ta hanba sum mayam tawi masina akhoi message se asuki matik chawi ai hajening aduna Sumang Leela thingbagi matang si sengna hairugadi ato state tadi migi profession ambu yesande harau kumai gi na mimi tradition tongana dum profession moi mayam topper oi IS officer mayam oi adu Manipur gi oina hoi moina budi khalam baya akoina keno tawise ai motadi tasengna professional oina akoina sida changjalurabani na yum kai palakpagi adagi macha akoi ai budi pakang oijari atopa chinpham atopa amatai paidana akhoi musician oijariba adai mayai thokchariba mayam dasu masa thangna na ba mai nupi angangi damakta laik tamhanna sigum sida si profession ne na aina tasengna lojani mase thingjan baje mase tasengna yajaning de haijaba tare adu tasengna khoi masigi profession sina lamdam atopa Manipur gi mapanda su sakta ai haijariba ko Leela gi kano sina khoi Manipur bu sakta liba dum phambak ta leikraba posaka mani aduga Leela se hoji State Kala Academy gi su mase competition su yawi ni haibire adu mase phongba kya mu kuibire hoji so kya mu sana bigre hoji se so se saurana kuntra mu sanare hoi hoji adum Leela se
लीलासी चलागा सुम खगा सुम हातो सुम तौइदा लीलागी मचल हान बे फोंपदगी हान फोंपदगी खरा वाल होबले रगसु हापसन अदुम खगदी दु मसा नाले हाइजब तारे अदु इसाना बसेदा हाना पुथोकिब लीलासिंग हाइतारे फजग्रब ममांगदा थोय हेंतानाबदा ममांगदा सु दum मना लोबिदना लेरे स्टेट क्ला अकादमी गी पांगथोकिब पुथोकिब लीलासिंग दा येंगनरु कांदा लीलासी अदुगी लेवल दा आदि लेगनी हाइबगी थाजब फिल्म का फाविब्रा कमाइ दोबी आई लेगनी न थाजै हाइदि तसेंग अखोय लीला फोंग्रिङै मतमददि अखोय खंगदे लीला फोंग मतुंगदा अखोय पब्लिक ता अखोयना शो उठप मतमदा पब्लिक मीना सुकिमते एप्रिशिएट मैम तोबिरकपा आदि लीला से फजै कोले सुमाय तोय नोपस मैम नोकपा आदि कप्पसु फजना कप्पा अन लीलागी मसद हाइजब तारेको अदुई पोत चुमरान खले यम नुंगाइजे अदु लीलागी मखन मखन यम कुम्बिरे तोंगा तोंगान मखोइनो क्याम उग्रे फंबाक्सिदा होजिक कुमद्रिबा अदुगा कुंगे सिगुम्बा रोल अमदि कुमनिगा खनबिबगा दिलेबिबा करिगुम्बा रोल करि खै पामजबसे भेलेन होइना कुपनिङ भेलेन होइना अखोइजे पत्तबा सारगा ओ या पत्तबा तोंगान बेम सागरे होय तसेंना भेलेन हाइजदि दुम फ्री स्टाइल निना मुदि तौनिङदा तौबु यायबा अदे खै मयाइदा अखोइना हौजिक लाइरिबा पोसिददि हेंजनबसु यादबा अदे वाटबसु यादबा हाइदि लाइरिबा लेवल दुदा अखोइ इसाना जुम कैरेक्टर दुदा चप चाबा पोटमदा सुम थम्मगा अदुइ पोति खर यम वायबा सिगी पोस अदुना भेलेन हाइजदि तौनिङदा तौबु याय फ्री स्टाइल नेबा मोंदा सेंना हाइपदा तसिं यम लाइ हाइतारे सिगी पोसे अदुदा औंफोकसु तौद्रिबा यम तौनिङबा हाइतारे अइना आइगी ओइबा इन्वॉल्वता अइगोंदा तौजनिंगबा सिदा अइना हापनिंगबा हाइतारे भेलेन अमत कुमजरगदीना अदु आई राइटर दसु हाइबने अदु पब्लिक ना हेंग याबिरो ओइद्रते येंगबा ताबने खोइगे आर्टिस्ट हाइबसि लोइना तौबुंगबा दुगा सलोन क्या पुबदुबने दुगा हेन खोइना कया मरुम उजखरे सोइदना माइ पाखनि खाली महौसिजु सोइदना येंगनिंगी लोइसेलकपदा ngasiगी लीलासी हौद्रिंगी मावइना डायमंड गी पांगथोकचरिबा फेस्टिवल दे हुजिमी क्या मरुम लाकपिरे लंबी दे क्या मरुम लाई लाहौदबसिंग लीलासी येंगनबगिदमक अदुगा करि कइनो खरम ता हाइबिउ मयाम मयाम द खोइता ngasiगी डायमंड गी ngasiगी अखोगी कंपटीशन से असुकी मति आई डायमंड सिगी कइनो से रेडियो से असुकी मति थागचरी हाइदि अखोइना आदा इम्फाल द ngate नतबदा सोंदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट वाइज हाइजब तारे को सुमाइना पुथरागा सुमाइना फेस्टिवल सिनबजे आई सो एप्रिशिएट यामना नुंगाइबा म फावे आई फील दा अदुना ngasi अखोगी लीलासी ngasi कंपटीशन सिदा आइगो फेस्टिवल हाइजब तारे ngasi की फेस्टिवल सिदा येंगहौदबा मयाम सिंह से डेट 13 दा अखोगी फेब्रुअरी डेट 13 दा सुमांग लीला सांगलेन दा अखो स्टेट कला एकेडमी की अखोई पांगथोकदब कंपटीशन दसु लाकपिउ कइगुन लाकपा नंगहौबिद्रगना संगबिद्रगना अखोई लेकाई लेकाई की तरपमतमदा निसिंगबिरो नुंगाइजरे होजिकसे फेब्रुअरी की तांग अखोगी वानदगी थिंगिबने को कुमे हराउसे अन सिगी ममांग दले मौरिबा नुमिसिंग याम लेजरी असंग नुमिना म येंगा लीला सिगिंग बिनिबा सिंगना सोइदना मकी हाइबिरो अदुगा थागचरी अरुण तुंगदा लाकदबा अखोगी खोंगचत क्या दसु अदुगा डायमंड रेडियो दसु अमु उनकिबगी पुंची वारी म खखोइना ताहनजनिंगी हाइरकपा याम कुइरबनी अखोगी लिसनर मयामसिना हौजी रेडियो ताबिरिबा सिंगसिना सोइदना मकी मदुगी नुंगाइबा मचिकी होय फीडबैक से होरेंग हालेगा मयाम पिबिरानी अखोइदा मसिगी थागचरी अदुगा मतम काइथोकपिदना अदुगा ngasi लीलासी जोखोइ माइ पांगना अखोइ येंगमिनानाबा अदुगा स्टूडियो दे लिंक्सन बिरकपसे हन्ना थागचरी थैंक यू वेरी मच